Talofa wa tamua la Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai alfafonga. Na ma le tau whaitau pati o lau whaiwhaato anga o ainga ma tangata taito tasi o lau whaiwhaato anga o lala mpapa au I tapatapa o. O le fiu anga leo tapatapa o lo tele I ai whanua umiesa o loto mai le ele ngā lue o lo whaato a mga lue I ai tangata mai vaenga SS o le vai maunga ma le atu whaleata peitai. O ainga I ai whaato anga le ana whaamautu I ai tāpenanga o le talomua mātango fie e peo na moli mawina mai e le fionga le minista o whaato anga mwhai ngā whaiva le sunga la au le mali e toa polata I vao le watea polata I vao Fosi Shimet. Sa no le minista sa awai atu le talanga loa I o le talomua mātango fie tapatapa o I fua o whaeleleanga e au fiai o taamu, o talo, o au whai, o ufi ese. O talo pālangi, fuala au whaisua ese. O fiu, o ava, o tolouli, o popo, o ulu, ma le ano noa I o fuala au aina. O le taun unga manui o le neifa amoe moe le ufai whaato anga I tapatapa o. Sa foa ina, ele malo o tūlanga māsani ai, I mea whai ngā ruenga ma le tino I tupe, e whistosoani ai le ufai whaato anga awa, le whaataunu uina o le lato whaamoe moe, peitai. No foa lo whaato le ufai whaato anga na iai le whaalinga lato sao, ele maota o ta mama tina mātua I mapui whangalele, ma le maota o Monike I vai lima, e aua wai mo lato tausinga, a wha malo stino. Ele o mawhai na toe whaatanga se tangata asiasi mai Amerika Samoa po atunu ui fafo, e ui mai tutuila, ona tūlau ele I Samoa, ona o tapu o COVID. Vanga na I tangata nu e nofo maui I nei, ma tangata whai ngā ruenga mo o mia I Samoa, Whaapea visa whaamao nia matonga whitinga whaasoifua maloloina u whaamao ni atu I Samoa, o lo whaatanga o na malanga mai tutuila, matulau ele whaleolo. Ai o isi tangata e malanga mai ele au sia ai a inga o ta uailunga, e toe whaafo I ai lava le mlai waalele I tutuila. Il pepo whaamtalanga male malo o Samoa il vai sonei, o whautua I nai tangata Samoa e toe taliu mai ma tangata whai ngā ruenga mo o mia, e aona fsota I ane il pulenga mtanga ruenga soifua maloloina, I tolu vai aso mua a ole I malanga mai, mo whaamtalanga au ili o tāpenanga o le whaamoemoe. Peitai, o le whaamao ni o tangata o tongi pasesol me tinol nā le malo. Whaatasiai ma le tausio tu la fono le puipuinga o le pisil COVID-19 fuluiva, mo tangata umai malanga mai le 5 tausanga ilunga, e tatau o na whaitui puipui e lua, waila au alo ia whaale vau malo. Ua tofia I nei le whaipulo le tu malo nganga e maunga numera lua. Mail motele sa la fai le fionga se wa muli fasitoma, ili komiti su e whaapitoa ale pale mene. E sui tulanga le whaipule nganga I fomonga numera lua, ua tu ua le malo le sunga vaele pa I aua iona se kuini. O te tapala u fionga sui fonftalai, ma sui te fono fo I leo le komiti mo le lafo. E tu sai ma tu la fono tu mau se lau fitsfulu, pui lua, pui a, pui si, pui pi, o te tō lauina suafa o sui fono e pe o na fautoina le komisi whaapane meni. Mo re whaamaunia le fono au, e sui tūlanga I komiti whaapane meni, na tō fia le fionga ia vaele pa ia aua iona pa ia aua sekuini, ua tu malo. Komiti mua o le komiti o tū la fono tu mau, mta upu tau whainga palota, tarusanga ma tō finga whaale whaavai. Ua tō fia ia le tō wha ia se wamuli fasi toma. Komite lua, o le komite o tupe maua ma tupe totongi. Ua tō fia ia le tō wha ia ua paau muripola alo I tafua muripola. Ma le whaalo le tele lau fionga le whongfitalai. Le fionga le pāle mia fia me na o mimta awhana ia whaatu le lafo. O te tāpā ma le whaalo alo lau fionga te mai tai pāle mia, tai mauta mo lau lafo. O lau fionga le whongfitalai, sa e whaalatalata le no whaali o le atua le nei tai au, e momoli le tātou taulanga whaafitai, e sulaina ai le alofa Tuli-Leilua le atua I le nei pāle mene masi o tātou atunu, whamalo whaafitai. Ua whaafonga mauta le nei tai au, I lau whaasirisilanga mo nisi fo I o sui o fono, sa tautua I le atunu e ala I le pāle mene,
ua walauina i le atua e ala i le malanga a le maliu ma le oti. Ua au mai manino fo'i i lau whaasisilanga i nei tae au, se tasi o ia tamali i le fionga i awa ele, pa ia aua, iona, pa ia aua sikuini. Sui mamalu o nganga i whamaunga numero lua, sa avea masui usufono o le komiti su e whapitoa a le palimene. O loo whaawa upea le lato suenga i se mata uputotoa na whaase e atu iai e le fono awau. E tusa o le lafo na whaamaonia i le aso muamua o Februari luafe luasfulua. O le ala lea o le tūlai atu la wafionga ma le anganga whaaloalo o na oa una whatuina le lafo mo le tofiaina o le nā komiti. O lea o te tūlai atu ai e taluai wa le atoa le au whairu komiti sa tofia mo le ngaduenga. O te whatuina ai le lafo e whapea ina ia whaamaonia le nei fono awa o le tofia o le tofai a sewa muli whasi toma sui mamalu o nganga e maunga numero lua. E avea masui usufono o le komiti su e whapitoa na tofia mwhaamaonia le asumuamua o Februari luafe luasfulua. E sui tūlanga i le fionga i awa ele, pa ia aua iona, pa ia aua sekuini, ua tumalo, malo whalo lava. Uto e whaawau mai ai i le so le whontanga al palemene lona sulfitu o Samoa, i lona maoto fono i tia whau. O le ate utea wai tula fono so tanga vale leo leipa mga aluenga lu o te stolu, o tula fono au tu. Ina ia o ngatasi ai tula fono leipa mtulanga whatatia whaavao malo leipa. E whaamanino atili ai ai inga matutu unga o ngā luenga. Whaamanino ai mtafa yoi te ngata siasi o leipa. Ai mo le whaalei o le tūlanga o le whaangatsolonga o whaaseam whaitionga. Ma whaamoemoenga sota i ai. Tato atu le awa no i whaipule le vai asol nei i whaita waia la tūtula fono a o le i whaia i aini a la tū saunoa ngai le so. Peta ail puipuinga o le pisio siamo le COVID-19 le tato tina ua wala au li ai na o ofisa o mtanga alwe ngai ana le pili teu ma le fionga loia sili i to tonu le mauta fono. Mai tau wina lo iai pele fale ia i fafo mai o le mauta e mapu iai lua senga o le ufa asalala umo la tautua masani o le momoli atu o fōlinga po o ata mua o le malaiti a fau. Wa atoa nel tau sanga talon tatala mai le malo Amerika Samoa hava noa whainga adwenga. Yo tātou tangata i Samoa nei lalo tutunga whaapitoa wha le vau malo. O le vai so nei le wangia mai ai Amerika Samoa silu le fitu se lau tangata whainga adwenga. Na mawhaio na ofi atu. I le territory lalo pe mita whainga adwenga whaapitoa na. Ma vi i ai le whainga malo o iei nei. Le fo i matati a wo lato au sia i tutonu le tausanga mua le pulenga o iai. Peita il whanga solonga mai o nei ngā ruenga le territory. Ua maua ai tangata whai ngā ruenga i whalei o le stakisi sa tala. Mai o mai nesili el fitu se lau tangata whai ngā ruenga e nā o le tualua. Na toe whaafo i vave mai i Samoa. Ma le tualima o isi na whaalea o ngā ina el company o le stakisi o lato pe meita. O le laasanga mo Amerika Samoa le lei mo lon tamau ainga ai o le tele foi o ainga i Samoa tuto tasi o manuia mai ai o lato tamau ainga i le tupe Amerika. Ma vi i ai le loia stili a le territory whainu ulelei. E whainga malo le manu tala wenga o iai. O le piliota fo ile nei le territory wa amatai o na whaiwhai lato whainga kempeni mo lana palo tala i titil masino Novema. E toe palo tai na whaipule ma le sui Washingtone. Lau Samoa Entertainment TV ma se whaopoponga. I le aso atai au le alofo le tua ai whaasoifuia.